Ukuhanjiswa kwamanzi, indlela ezingekho semgangathweni nokungabikho kwenkqubo yogutyulo yeminye yemingeni ejongene nabahlali kweli phondo. Kodwa igqiza lebhunga likazwelonke lamaphondo lifumanise ukuba ikhona inkqubela kweminye imingeni. Kubonile ukuthi kubalulekile singemalunga umkhandlu wetifundza amalunga eParliament ukuthi sibe nesikhathi lesinyenti lapho khona sitawuhlala sivakashela umphakathi la khona sitawuthola khona abantu labaphethe ematiko ngehlukahlukana ukuthi bete batawuphendula imibuto, bete batawusho tinselela letikhona ekutheni kufike tinsita kubantu bakithi. Isebe lobambiswano ngolawulo lithi liza kubabeka phansi kweliso elibukhali omasipala ukuqinisekisa ukuba iyaphucuka inkqubo yokuhanjiswa kweenkonzo. Masibuka nje ziningi izinto ezibeze yinkinga ebeyiphathelana negovernance ukuziphatha nakhona nokuhambisana ngendlela yomthetho wabomasipala nanokuthi nje bakhona ukuthi uma besebenza benze izinto zabo zihambe ngendlela nemali esetshenziswe ngendlela bakhona nokuqongelela lokho kufanele kungene kwisikhwama samasipala ukuze umasipala akwazi ukuthi enze imisebenzi yabo. Ibhunga likazwelonke lamaphondo liza kusebenzisana namasebe ukufumana izisombululo liqinisekise ukuba omasipala bathatha uxanduva kwimiba yokuhanjiswa kweenkonzo.